asobola oyo baba waife Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunonya n'omunyweza wangula abasiraamu sola tudinyweze Ila sawa ya kaba kali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze Yazid Yolisigira buli mumbana na muzindalo boli yao mbane ensonga endese tuwaye kukunimwe era okubategeza angawe muri kumbona ndizeye kweno mu bitundu ebyebo waya ku kyalo na buyaji ku kanisa eno yetwatandika ko kubambi okuzimba George mwingire omusada gwe twabaletera yala amaze emyaka omusanvu nga tanaba myaka musanvu nga tasala kunviri abambi oboli omwasabira eri kumpi ni George ndidukira olufene mulokole embozi ya George twatuka ku kanisa eno George muyali asabira wabulanga embira kitiyali nungi kanisa yaitaka era abantu abo ku kyalo kono bali bakuba nti bali batandise ko kukawefu bo okugizimba kuba wazira wandi we bajja kusabira wali bali batandise ko kuba amatafali ngetu abalaga wali wobunafu era wali nga wende bwamu ku amani nadala mu byamatafali seminti n'ekintu ekindi era oluvannyuma lw'okulaga embozi y'ekanisa eno eriyo omukyala yatwako ku amatafali agawerako ku byali bibalirwamu nga mitwalo nga 50 amatafali getwaleeta wano era nga ndize wano nga amatafali getwaleeta bambi gakozeeko ku omulimu abantu ab'ekanisa eno abakulira akakiiko bayongerako ku amatafali agandi n'agaife getwaleeta baba nga batandise ku omulimu nga woli kubona ekanisa eri mu kuzimbibwa ekiboneka nti eri niwe yatuuka baba nga tebakasobola kweyongerayo obooli awo nga benda mu buyambi so n'ensonga lwaki ndi wano tubone ku kanisa eno owa mami George mwingire ku kyalo ene nabu yajebuwaya mulimo twenda tubone mulimo ku kanisa eno gutusewa cameraman tambule muko tubone kanisa mai tuogere kuko n'abakulu bano tuogere kuko ni mami Grace tuogere kuko ni mami muzeyi mukozo mulimo muzeyi kisoma mukozo mulimo bismillah bambi ni kanisa nene kanisa inaleta mukusoka nga yali yaitaka ngoli kubona yaitaka olwiji munda mutona bambi kanisa ya Katonda enumba ya Katonda eri ku kyalo kono yonka abantu betaaga okwidana okusaba so oluvannyuma lw'okuleeta ku matafali getwabawa eri omukyala ali munsida akuli omukyala bamweta base ne yampereza buyambi obwo bwenaleeta wano era wano mulimu egutuse so koido nkobere koko Grace mali ndogere koko n'omukulu amwe bali kuzimba kale sewa nkakugemere koko ino tweyanza obuyambi omwe batukolera bwa maani nga mulumwike tulumwike tunatata mama twayongera kwako kwakulaki batuwa ino taba kwetu tutatuka kulinto twalalira naleeta wano amatafali geraleeta naye ndowooza nti byakudonda betwali bamalirivu era twenanga etwafuna entandiko eyo ino twayongera mutata kwa maani tunange twako matwalalira okulinto mpegano agasigera okujja mu maiso kuva kulinto miti na mabati lwaki mwalalira twalalwangeri bakasente lwa buyambi kanisa ene nawa eida kuwa mwina lya Katonda kizabuzibu zatapu etamunasigala nga tukafuna kwa mukono gwe yemuli tuna tulibetegefu okolaki kola amatafali naleta ameka wano wetwana amatafali 13 ina twayongera ku 10 daba kasamba akagitusawo wano kugizimba yatwalibanga ki okujetooza kino kyona okugituusa wano baita okole polete wano baita ole kubimu yatwalibanga ki okugizimba kale twina twalimwe twakola obwangu olwokwenda kintu kino kitambule twakugise wiki nga 2 donka twina ngolo okwenda obwangu buno kikole ki ai tudi tutyo kuvuga okutoka gaitale tikida kulema ya tuli kwenda buyambi buvaye muri tusaba buyambi ai twebali mwebali eno byamutukolera tuyeyanza ali musaba buyambi abutinze mbutolewa muzeyi donkobere kuko aye tusabe Katonda ebe yabatugemera ku mulimo gono gutwatandika kunalira numba ya Katonda kuba dino sente mulisa abantu dibatu obuyambi tibujja wantu nti bujja wawa
wabuli kujani gano abantu kusabira kutendeza Katonda mzee sembera wano so mzee mwe bali kukola mirimo gino kale sebo bali kwemeza na kanisa ya Katonda kale sebo mulimo buti gutambwire gutya safa omulimo okuva lwatu wa nani watu gamaku noba nti mutufu tulumira notufunira bana ifa batuyambaku kyatu amani twena okuba nti tuva ku level yetwali kunga tulalire twaba nti mulimo uli kutambula bulungi era tuli basanufu kulo buyambi bana ife batu okubita mu batufunira buti tuli basanufu era buti tukakasa nti Katonda ayongere bongere bwakisa gwida kubanga guwa singa Katonda ekiriza so buti mwatuka wano kubimu ngo igulu amani gabawa amani awo twalalia mukusinziza kubyenfuna kuba embeera season ya tutambulire bubi kale tuli awo tulalire kye muri kwenda kanisa eno kuwa twetaze ku emitalimbo kusibalinto na maba nemiti ejo kusiba nani okusiba busolya na mabati awo tunabanga mulimo tubona tiago bagwa baba ngachonga nga kintu chiwa sebo imamu zira ku ngeri yona kubira kasoka etuke gano eri kala yezira kubantu ba ngeri yona tya muri kujongera ku mumbaire nga kanisa nga mulowoza mujja kutwaka sente ti engeri yetu subira mu ngeri yetu tuli bantu ba mukyalo tuli mabulime kale season eje kole bed ngete meka yitwa ku ngeri yote etwe kola muku etu soloza kwa kasente twaba ku step yetu twala ku so abasabiramo balima so batunda ku obuntu leno beida mu kanisa namba itayo kwa kasente mwe geta nga bakristayo yes ebo mestwa solo kutwala mulimo gwa Katonda mu maiso ezeno abitongole bizimba ku makanisa tubara kukunga abasiramu abajanga bazimba emisigiti imwe ku makanisa za bitongole bizimba ku makanisa bitongole tubarenga tubiwulira ayife tubaye tukali kufuna mukisa kubanga tugemagana kunabo yes kale soka webaza amatafali gebatuwa idinze nenda ino kwebaza mali then tuongere obolya okubomula ngeri abantu abandi batuyambe koko nebaza obuyambi nga tubita mu mwami Yolisigira obwava mu bana ife abali yo mikwano je nibasobola okuba nti batuwa entandikwa y'amatafali ago agatuwairo twena amani kuba twalinga mutu foundation nga tulalire aye tusaba nti Katonda eyabawa ekisa n'abantu mutufu batuwa entandikwa eyo abongere omukisa babenga tibatwerabira batuwanirire tubenga tumala omulimo guno yes ebo so wotekiri kwetagisa kujisereka kale omulungi ali kwa media embere ekyo weri kanisa ano tutuse kuku wabulanga abakusaya abo kukyalo kino benda yoko obuyambi adalo okusereka amatafali wano we gatuka so twenda yoko amabati emyango ginakola obusolya bichi emisumali so obeyo ngo ino obuyambi abona bosobola okutiyamba koko nadala mu kuzimba eno mbeno eya Katonda ekanisa bambi tudakubanga tubweyanza era kijja kujja ku record ni mufero da Katonda intugeno ina kinene ekyo bakola okubesa okanisene kuba kanisene kyeni teri kujja kuvaawo idoduzo balule kwabula jja kubaawo emirembe era ndi abanagibangamu baida kuwanga obududuzi nti ku mulimo guno ono batuyamba koko obolyawo ndi yazena basolo okubutanirabira sa ndiko kuna Katona akako batinagema munsawo yana je nasaka muze tinasaka so nekyo yanga nendo kweyongera okwebaza omukyale yatuyamba kukuba mweta base yali munsi eyo da abagalabu eyo mukyalo oyo yampa sente yali ali kusiba yakati ndi kusiba haye ndi kwenda okwiduza okusiba kwange nga sereda ngemba ndikyenkwera ku Katonda ndi yampeza sente yakati jogwira amatafali ku kanisa eyo mukyalo yali ali kusiba yali bisala bya kisibo tiroza nti nali dayo ku bichi yali ali kusiba yakati
okulungiyo okusiba kwange ndikwenda mini kyenkola yoko era yankubirange namasomo Yazid nkali kubona nti no tofaayo nza kayita akasente nkafuna ojja kubona bambi embera eryo weri tujja kweyongerayo nenze jasi kubalaga ku mulimo guno wegutuse ku kanisa eno kola kwena kubambi osobola okuyamba kuku bakulisaya abo ku kyalo kuno kunumba ya Katonda ne Yazid Yolisigira.